Hei tā, te minita i ngā take mātauranga, ko whakatahangi atu e te kāwanatanga te kotahi rau miliona tāra mā ngā kura kaupapa Māori hei wāhanga o te kotahi ira rima piriona tāra, ka whakapaua e rātou ki te whakaho akomanga, ki te whakatū akomanga rānei hei roto i ngā tau e whā e tū mai nei. Toru te kautau hoki te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna i te whanganui ātara e tatari ana kia whakahohia ake o rātou akomanga i tō rātou kura. Toru te kau ngā tau rātou e noho ana i roto i ngā whare pakara. Koi rā te hihia o ngā whānau, kia tika ai te mahi. I was very fortunate to be in a position today to visit the Kura Kaupapa here in Wellington to say to them that their school build will go ahead, the ring-fenced money will be used, we have to get on with it. They've been waiting far too long and I've seen the state of their buildings. It's not okay, and it was really great to be able to go out there today and say to them, we're going to be getting underway. Hei tā, te minita i ngā take mātauranga a Erica Stanford kei ngā kura kaupapa Māori tētahi pūtea motuhake, nā te mea kua tino kanu, te maha o rātou whare. Kura Kaupapa have a ring-fenced property budget, and there's about $100 million in there, which is sufficient for what we need to do over the next short while for those projects that are, again, shovel-ready. So I visited a Kura Kaupapa today to talk to them about their particular project. But I have also committed to making sure we continue to ring-fence fund for Kura Kaupapa because their buildings are in an extremely dilapidated state. They more often than not get put into old schools when we build new schools, so they need to be prioritised. Mena ka ta whera hia te kotahi ira rima piriona tāra e haere atu nei ki ngā kaupapa akomanga kura. Whiturau e 80 miliona ka whakapaua kia hou tonu te āhua o ngā akomanga o tēnā kura. Whārau e 55 miliona tāra ka whakapaua kia tū he akomanga hou he kura hou rānei.